angazi ngifika ukukhipha izithombe ngifike ngakho phela mawunayo iproof ngila ekhaya ngathi sezulwini la kodwa kona ngihleli no King Bhaka awu King nogwathi bingelela King nogwathi uzikhondla khondla kunjani kodwa uyaphila King wena unogwathi nguNkulunkulu Malanga uphatha ikhululi wena unjani lokho uthi unjani hayi lo uthilele la umtholela ke unogwathi obalekayo wakho owami kunogwathi ophathwa azikhululi wena unogwathi onjani obalekayo isikhundlile Namhlanje siyafika eqhathatsala ekhaya sizokuvakashela siyazi ukuthi ke eNingizimu Afrika masikhuluma ekakhulukazi ngoKing Bhaka sikhuluma umuntu othandwa ngabantu futhi wento zenzeka nawo la record owakokotelayo uthi mina angazi mina ngakukhuluma nawe uyakwazi nawe lokho ngomhla ka5 October ifestival iyabuya ne ya in fact nje ibirthday yami ezobe inkulu kakhulu nje this time yabo King mfethu kumele ngenze show singiba khona ke December hayi wena ngikufaka entweni King khuleka hayi lento obuyenza lapha ya kodwa ngayeka phela ngoba ngabona le yakho no 2+2 ngabona ukuthi ayikho lato leya wayibona leya ayikho ke ayikho into engayiboni mfethu bese ngithi nami akumele ukuthi ngixolele mngani wami mina lo hayi ngabona kwaDo ukuthi lapha mfethu nawe uyahlanganisa wayibona lato le ngayibona yayikhathwe yimi lato le ngabona ukuthi wena ungqondongqondo wajabula ngathi mina hayi kumele senze into phela abantu abazokuhlonipha ngayo inkomo le yathengwa yiyo lensizwa le angifuni sibize ngeka kwaDo no bastard King uyazi yasebenza dodo asabuzi ingakho phela kwaDo nami ngathi angifuni ukukuphazamisa yabo mina ngabona yonke imove ngathi angifuni ukuphazamisa phela lantu bethiwa wayishiphiza wena yeyizolimala kangazi ngabatshela abafuthi nginabo bathi uKing makwayishiphiza lento ingayinkinga kakhulu ngoba phela zama ukukhanda hayi mina kwaDo mfethu ngabona ukuthi nani nje uyibonela inyoni nawe and futhi vele lezi inyoni kwaDo mina ngiyajabula amazikhokha ngoba izona ziqola abantu yabo so mawukhokhisa zona ngqo lezi inyoni efana no 2+2 ngiyajabula mina ngoba ikhombisa yakhokha wona le nyoni le noma yakhopha kakhulu inkomo ithengwa ubani inkomo hayi no kwangeyakhe hayi ngcono ke bayithenga oyena inkomo phela manje phela kodwa kwaDo mfethu nawe mfethu no kahle ivelikho unazo yabo uvele unazo kungukuthi ke yimina engangihlanganisa ikhodi nje ukuthi into nobukayo ebona ukuthi kuyasetshenzwa yabona ukuthi hayi into angempela uyawaza lama content hayi mina kwaDo makudle wena futhi ngiyajabula mina mfethu uma uhlukanisa zona lezi dididi into ezemini ngiphathe kabi makuthiwa kuhlukaniswa abantu uyabo kodwa mfethu mawuqophe laba kube yibona abayikhiphela inkomo yabo futhi kuphinde kube uyena okunikeza wena imali vele ngiyenze kanjalo King hayi no ngajabula kufanele nginabo babonga ukuthi siyazana nawe ngoba ngale kwaloko ngangizoba nenkinga nabo banakho ukungiunderstand nokubuka into zami ukuthi bakulandela kakhulu basebethukile nje yabo deep down nje vele ngabothi sketch but kodwa ke angikwazi ukusiqonda ngqo ngoba khona wena yabo ngiyabonga lapho sengithi awubheke kwaDo uthi kade egula ngathi awuzi lapho kade kuwumqemane kenalo lapho umqemane mngani wami naye iyakhuluma naye uthi ngikutshelile kodwa ayikwazi uku-acta leyashandise bethi ngayibamba mina kuthi vele kahle lento camera wayiqaliswa yimi kusuka kudala yabo akusafani manje useyazama wade engekho social media yimi engamdonsa ngathi hayi mfethu kuyaphileka nangalawo yabo sasesiyenza-ke sebeqhamuka-ke nabanye kodwa nje ngasho ngithi yena muntu nami ngathi ngamvusa kule zinto zokushutha kusewumfana omncane leyana phela leyo mfana ngambamba mina u2+2 ukuthi umfana omncane obeyiqolela abantu nje kakhulu wena ukhuzana ubaqedile abantu ebashaya ngiyatshela mina ubashaye kakhulu baningi futhi abefika kumina before besho bethi sishawa u2+2 kuukuthi nami ke mfethu angivele nje ngisuke nje ngigqume ngihlale ngishaya umuntu ngiqale ngimbheke ukuthi umonakala wenzayo ungakanani uyabo
usigujana njengosigujana usigujana ubesebhetha because uqedile usigujana hey ubefika nje ubonakalo bese yitshela ukuthi yena angabhekana nami. Yazi ukuthi njengamanje sokubuhlungu nakithi ngesibukayo ngoba yazi ngiyafika emzini wakhe sibizile enyangeni ezidlule ngiqala mina mayethuma abantu afune ngishiyiliphu hayibo sekubheda ngempela sekubheda ngempela isimo somnotho ichampile mfethu ijampe kakhulu kakhe bonke balele phansi lezi ezinye bokuhambe nazo balenge wangikhalela washo athi indoda yabona sasisebenza laphana ya ngangiyenza imali nge-online ngamavidiyo ongiphusha ngawo ngingakhokheli but manje ngigacele amakhosikazi ahamba u2 kusele yodwa ahamba u2 mayihamba njengamanje sekuphoqa ukuthi akathole umjida loyana ahamba naye ihambe serious imoto ayisekho sekusele nje ikhwidi egcekeni yawo kunzima yabo amtshela athi mina ngakubuyisa online ngakubusa mina because njengamanje vele into efunekayo funeka itrend kodwa baba ukhokhi wena inkinga yakho ngathi inkinga yakho ukuthi awukhokhi imali misikhona awufuni ukuthi umuntu ekuphusha umjabulise naye yabo because thina sikhanda umsebenzi ungekho sukhanda abantu beyibonza lento ikhona uyabo kodwa mayesedla yena bese akhohle ukuthi hawo kune-idea kagwajula uyabo yabo nje ividiyo yokugcina seshana egoli ngithi ugqilasi inkantolo yayingekho lento leyana yayifana nse yimi engangiqhamuke naye ngathi asiyenzeni yabo ifana nse phela leya sengibuya mase kumele ngikhokhele imali yami vele wangakhokhela angaqala khona ukuyeka nje ngoba ngathi awusangibona bonje nanaye phela lento ifana nse nale ka2 plus 2 into engekho ekhandiwe kodwa ngenxa yokuthi suke sikhanda umsebenzi wakhe ukuthi abantu bebone isiqi asigcineke kusodokotela bafuna ukhokha abanye iningi lapho yabo angithi phela bazi ukuthi ibona efuna bathatha imali kubantu manje bangabe usubakhandela ke manje bona bazokuthi hayi kushuthi bayalahla yabo kanti thina suke siqhamuke ne-content ukuthi nayo i-content abantu beyibuke beyithembe futhi wona uyashaya washaya le nto imoto kasigujana le yazowina leke uyimoto kakabhubesi wayishaya engathi uyithathaphi into nje kodwa umncwabile loyana ulele phansi man into emshayayo gwajo uvela afuna ukuphikisana nami kanti akayazi ipower yami iyonke ihamba angithi uyangizwa namanje ngoba nayo le video le yamdayisa le yasemanzini xa nziyona yamdayisa kakhulu ngoba uReal TV wayem-edithela wahluleka um-edithela le yaya eyamveza nje ebantwini leyana